Qanat aka. Jengemden so'lganda yo'q qoldi, yaxshi qoldi. Жақсы болбаған демне. Айыкталбай. Өткенде чалпай катып болуп оор баштады эле. Ушинтип ооруп баштадым дегенде өзүмдө жүрөгүм түшүп калды. Сразу айттым, "Туй, кийим сен өлүп калсаң кимди алам" десем. Эмне кимди аласың? Мен эмне көрүшүм керек экен? Уже эмтеден издей баштадым деп атты эле. Кыйкырып айык кеткен өзү да билбей калды. Дагы бир оорун айыктыруу опыту тур, Ошо ойдон кайра чалып алып, эмне болуп атасың деп кайра чалып сурап аттым да. Эмне болдуң, мен даярданайын десем. Эмнеге даярданасың? Мен уже айыктым деп алып. Азыр чуркап жүрөт, жоргологум бойдо. Жакшы болгон тур. Ой, тигини. Я, тигини. Ой, окуй гудай. Kaldı beçaray. Şorağa tutat. Onun barın. Жұмыштың орлар ма берділі қазып қойшы. Онларды қазсана мен кейін свар қылайын деп. Эй! Саша Белый! Көрдің бе? Құдай деген бар. Мұның барын сіз қазып бітіріңіз, андай свар қалап қойып мен де аттыңлы. Ana, Құдай Таала менде ишимди илгери кылып битирди. Эми сен баштадыңбы? Жемес бар калаганды билбесем, сооп болот. Кыргызстанга качан жол ачылат? Аны ойлоп атып, чач да түшүп бүттү.